早起看世界，咱镜头来澳洲。澳洲的北领地东北部，即卖是有一间原住民起的时代安养院，伊是模仿原住民的文化去传统建筑，而且按照原住民的文化来过日。安养院充满家庭的气氛，大家就亲像一家伙仔共款，而且各种族群的人拢会使入去住。两位住伫咧遮是大人伫咧抗地下自由化，边仔有一寡人是坐伫咧轮椅，大家做伙开讲。伫咧澳洲北领地东北部阿纳姆地纽拜兰的安养院，是当地第一间由原住民永古族人所起的是大人安养设施。本来是要照顾就要离开故乡去便接受治疗的原住民是大人，不过即马不管你是毋是原住民，拢会让来遮住。We're trying to make it like home. This is their home, as homely as possible in community. Fires, they have their pets. That's what we're trying to do here. May magmitili, aran ko mama, ara kami na life to, tulang ara kaninan, may magmitili, jakan makurang hanapang ulo ko apya, may kadira mo ka baranda malawang naman na pamiyul mo ka baranda, wait to kaya jangan apang ko, na magkalo ka apya nga apang ko, may makuma. 这间安养院是当地永古族人用20年的时间起来。以当地语言来号名，意思是小天堂。内面的设计管理拢由永古族人处理，而且尊重原民文化，设置对岛先人的商业空间，让当地原住民会当伫咧遮甲过身的亲人告别。They miss the family. They die over there, and the family over here in Isanam land. They're worried. Why? Why did they got taken away? 当地内老大人会按照原住民族文化过着传统的生活，而且提供更适当的医疗服务，让原民族群以后伫咧老年的生活，免阁因为医疗设施的关系去外地看医生，甚至伫咧外地往生，会当伫家己的故乡过人生最后一段。公司新闻陈思彤编辑。